الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين إنما كان محل أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا ما في هذا الكتاب بحجر أسقلني ثم إلى رجل وزوجة الوالد ثم إلى الوالد ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأموات المسلمين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yashrabanna ahadukum qaiman akhrajahu Muslim. La yashrabanna ojo ngombe temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. La yashrabanna ojo nginum temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, ojo ngombe temen qaiman hale ngadeg. Qaiman hale ngadeg akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah anin Nabi dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yashrabanna badan nun taukid, la yashrabanna bane la yashrab tapi la yashrabanna. Ojo ngombe temen, jangan sekali-kali kamu melakukan minum qaiman dengan berdiri. Larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yashrabanna qaiman, la yashrabanna ahadukum qaiman. Cek sampai salah situng di antara nabiin debun Kanjeng Nabi ngenom dalam keadaan mancing. Lanceng nikah, hadis nikah beda lebina wa tamamuhu faman nasya falyastaqi. Barang siapa yang lupa kelopai ngenom mancing esoro pangotawi Kanjeng Nabi. Saking dari cuban orang ngenom mancing. Soro cetok sampai ngota sekira keluar mun bisa. Faman nasya falyastaqi. Seran orang sekelopai ngenom mancing bareng lamare ngaduh kok mak ngenom mancing soro pangota dari macaran iya cetok. Saking dari cuban saking dari becin Kanjeng Nabi ada orang ngenom mancing, bahaya nih kan. Nah, riwayat dari Imam Ahmad min wajhin akhar dari jalan selain sami riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'imah. Suatu saat Rasulullah melihat rajulan seseorang yashrabu meminum qa'iman berdiri. Faqala mah, Kanjeng Nabi sidung bakto ketengal orang ngenom mancing. Mah jadi ya mau ngenom. Kata-kata teguran keras mah nih kah. Mah. Sami ketika Nabi Adam ditegur langsung bi Gusti Allah. Ketika Nabi Adam ketengal ibu Hawa, Nabi Adam langsung entar ke Siti Hawa.
Padahal saat nikah Nabi Adam kita ikat kelaban tali perkawinan kita ikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur dengan Nabi Adam, "Mah ya Adam hatta tuaddiya mahraha." Wahai Adam, cek langsung aparak, cek langsung asma sampai beun ongku-ongku nekanin mahar daripada Siti Hawa. Nah, maka Kanjeng Nabi menegur keras. Mah, cak dia mun ngakan, cak dia mun nginum, cak mancing. Tegur bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja apa orang laki kak dinto? 5. Apa-apa kak dinto ya Rasulullah? 5. Apa-apa kak dinto ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adapu, ai saraka ayyashraba ma'akal hir. Apakah kamu mau kamu minum berdua dengan seekor kucing? Gelem ban ngenom segelas keduaan bi koceng. Ban ngenom ning gelas, koceng ngenom ning gelas ning pinggir ban jeria. Qala la ya Rasulullah. Enten ya Rasulullah. Tak seneng kau lamun ngenom, tak tanda kula ngenom bareng koceng. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jabu, qad syariba ma'aka min man huwa syarrun minhu. Bada sengenom bareng ban lebih cuba daripada koceng. Ban mun ngenom bi koceng be tanda, maka bada selebih cuba dari koceng. Kenapa kak dinto ya Rasulullah? Asyaiton, ban ngenom bareng setan. Orang ngenom manceng berarti ngenom bareng setan. Ini tak katon, tak ketela. Apa boleh bedet tos, ting, bedet tos sah. Nya, ada yang jeding enggak orang belente. Nah, ini kelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ngenom mancing nikah, salah lah mancing ki ngacer sakale. Waduh, tambah apa tompo. Ngenom ngacer, mancing sakale. Nah, maka nikah sangat sangat beci. Rasulullah SAW sangat beci. Bahkan dalam riwayat Kanjeng Nabi menghardik orang saya ngenom mancing nikah. Hardik, sentak bi Kanjeng Nabi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara ani syurbi ghaiman. Kanjeng Nabi menghardik orang yang minum sambil berdiri. Langsung bentak bi Kanjeng Nabi. Woi, hardik langsung serangap. Ngetela orang mancing ngenom mancing. Zajara ani syurbi ghaiman. Zajara ini kan maknanya menghardik. Sentak, serangap bi Kanjeng Nabi. Bener cara alos ponan, cara kasar Kanjeng Nabi mun ketengal orang ngenom dalam keberadaan mancing. Nah, adapun hukum dari orang ngenom mancing nikah macam-macam. Hadis nikah pertama dalil ala tahrimi syurbi ghaiman li'annahu al-aslu fin nahi. Dalil nikah asal hukum atau asal larangan dari hadis nikah adalah tahrimu syurbi ghaiman, haram hukuma orang ngenom mancing, haram hukuma. Orang ngenom mancing nikah haram hukuma. Asal hukuma orang ngenom mancing hukuma haram. Karena larangan langsung keras, teguran keras dari Nabi. Benein mainan Kanjeng Nabi ngelarang urusan ngenom mancing nikah. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Hazm. Ibnu Hazm atau Ibnu Hazmun nikah berpendapat bahwa ngalak dari hadis nikah. Secara zahir hadis beliau menghukumi haram hukumah orang ngenom mancing. Pendapat Imam Ibn Hazm. Wa dhahaba al-jumhur ila annahu khilaful aula. Jumhurul ulama memberikan hukum khilaful aula. Khilaful aula ini kemun candring madhura, candring bahasa sampean coba tak bagus.
kurang tepak, kurang salpak. Lebih-lebih sing ngenom ustad, Gus, kiai, ngenom mancing panteng je tanang lah. Toman. Jumhurul ulama annahu, mereka memilih jumhurul ulama khilaful aula, tak bagus, bareng coba nih kah. Wa akharun, dan sebagian jumhurul ulama, sebagian ulama ila annahu makruh, makruh hukumah. Ngenom mancing hukumah makruh, beda telok hukum. Pertama haram Imam Ibn Hazm, nomor 2 khilaful aula coba, nomor telok hukumah makruh. Makruh hukumah. Apa rahasianya? Pertama, orang ngenom mancing neka aing sek yenom bi orang neka tak masuk dek ginjal, tak tampung bareng ginjal, karena tak kulit sampean neka andi ginjal neng kantone beda ginjal dan neka butuh aing. Nah sedangkan orang ngenom mancing neka aing neka cuma lebet betes saseraja toron ke betes mon mancing neka mon toju tampung bi tabu serap bareng ginjal margana sehat. Setuju sunnah ada tak sehat, setuju sunnah sunan kanjeng Nabi SAW pasti sehat, menyehatkan. Nika secara ilmu kedokteran, secara medis bahwa orang seahli ngenom mancing nika nyak benyan ginjal tak kuat, gagal ginjal, banyak penyakit gagal ginjal ki karena ngenom mancing nika. Cuk saking ngenom toju ngenom, adapun deki aturan ngenom ya atur juga. Cuk sampai nyerepoh enoman, karena nyerepoh enoman nika kebetulan nimbul lagi penyakit ben hukum makruh. Mun sampean beda enoman panas cuk serepoh sabe detik celepah setengah celep cuk nas panas ongku juga hukum makruh. Ngenom mancing makruh, ngenom kebedaan panas juga makruh. Tetapi khusus ngenom mancing ni kebeda telok hukum khilaful aula, haram. Pertama haram iki pendapat Imam Ibn Hazm, nomor 2 khilaful aula jumhur para ulama, mayoritas para ulama khilaful aula coba, wa akharun sebagian lain iki pendapat ngokomen hukum makruh. Naam. Dalam situng keterangan terangake dening Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau menjelaskan tentang faedah orang sing ngenom menurut aturan sayatur dening Gusti Kanjeng Nabi. Innaka idza ma aqbal ta'ala syurbati ma'in faghassimhu thalathan. Sesungguhnya jika engkau saat akan meneguk air minum, ketika engkau berhadapan atau memegang satu mangkok untuk engkau minum, sesungguhnya jika engkau saat akan meneguk air, saya teguk nika saya yeno menika faghassimhu thalathan, bagi dadi telok. Bagi dadi telok. Pertama, isyrab awwala jur'atin wa qul bismillah wasyrabha. Minumlah pada tegukan pertama dan ucapkanlah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enom. Thumantahi minal jur'ah wa qul alhamdulillah. Bila pun mare dari ngenom secordekan nikah gelek bismillah enom alhamdulillah. Waqtadi ilal jur'ati thaniyah. Minuman yang kedua kiseneka, tegukan yang kedua juga sepeneka. Wagul bismillah enom mareng enom alhamdulillah. Tumakhtim bi thalithah wagul bismillah waqtimha bi qaulika alhamdulillah. Saya terakhir ngenom pole semungku segelas berarti telok kali. Kare separo, seperapat, separo, kare seperapat. Bismillah enom alhamdulillah. Bismillah enom alhamdulillah. Bismillah enom alhamdulillah. Idza akhadta syurbata ma'in bihadzal tariqah bihadhihi tariqati allati nukilat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mempraktekkan saat meminum air dengan cara seperti ini, cara yang dinukil yang diambil daripada cara meminum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka dipastikan, kata beliau, ketahuilah, talama kana fi jawfika dzalikal ma falam tuhadditsuka falam tuhadditsuka dzarratun bima'siyatillah. Kata beliau, ketahuilah jika engkau mempraktekkan minum yang seperti ini, seteguk alhamdulillah bismillah, yenom alhamdulillah bismillah, ngenom pun alhamdulillah bismillah, ngenom pun alhamdulillah, kata beliau, maka tidak akan terjadi pada tubuhmu untuk keinginan selama aing ni keberada dalam tabu tak bakal maksiat kulit sampean. Jak maksiat, terus maksiat tak ada dalam hati ni. Akran tek maksiat tak ke Gusti Allah hanya dengan cara meminum, cara ngak nikah, jamin sampean tak bakal terus maksiat. Kata beliau, kata Imam Syarah Penegak Muhammad Mutawalli Asy'arawi, sokor beun nginum kata ria selama aing je berdedem tabun beun tak bakalan dikerentek untuk maksiat, kecuali aing gelek mula tak ada. Ma tuhadditsuka beun tak bakal berde falam tuhadditskah dalam atena beun zarrah sekuni pun bimaksiatillah tak bakal berde kerentek sekuni untuk maksiat ke Gusti Allah selama aing ni keberem tabu kula panjenengan nginum kelaban cara ngacaran Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai mangken mun nginum berarti telo kalih. Bismillah enom alhamdulillah. Bismillah enom alhamdulillah. Bismillah enom alhamdulillah. Selama aing ni keberada dalam tabu kudu sampean tak bakal maksiat. Jamin. Pengaruh enoman ni kah? Mangkan orang yang banyak maksiat lupa ngenom ni cak lupa ke Kanjeng Nabi. Ngenom pun soro noro buntai ke Gusti Kanjeng Nabi. Wah nikah penting nikah. Jamin selama nikah dalam tabu aing ngak nikah tak bakal maksiat kecuali norok keme. Lah tak ada berarti setiap ngenom bae nikah. Toju berarti telo kali fagasimhu thalathan seperempat baca bismillah alhamdulillah, seperempat boleh baca bismillah alhamdulillah, terakhir bismillah alhamdulillah. Ki gempang keng banyakan kelopan seringan kelopai gula nyanyi kelopai keng mon toju keng semeti dia telur yang bawa kelopai mula tableten ruah tableten saya ngenom atau lokal aja tak langsung geger nasi aja gelak toron. Nah neka faedah orang ngenom hati cek sampai ngenom mancing apa boleh ngacer tambah enoman gula repoh langsung ngepat ada masa kalian karena juga beda larangan orang ngenom langsung dari beda ni kata oleh sangkun kudu eselen karena bisa ngokor sampean morong ngenom dari botol anganga ya ngak minak jinggo sampean tak ngak manusia sejal selen sunan ni kayak selen mari selen okor seberapa kira-kira sampean kuat ngenom nika kimun langsung 2000 telur ruah masa itu mau korna lah tak maca bismillah mancing setan nunggu kula mare pasaan ni kan di acara di daerah Winongan lebat neng bersabar ketinggal aing nyara-nyara ngebor gak sah seneng ngaciling nika ambu bodoh pasaan bodoh orang neng tengah sabar nika matabur ke kula ngenom gos dah matabur jan kula aglower ngenom mancing ngacer tak can kan jelo matabur aduh kula pae cek pasaan jan seporan kok yut aja rengkan tuan aja ini tak ada HP pada HP tu paju viral longko aja ngenom matabur ngenom gos ngenom matabur kalau pajak pasaan saking dari abi itu tak pas saja ini ji baca lah tak apa saya ngenom ya dia ji makanya mau sambian ngenom mah tahu neng bener ngenom aja
Apa ada madera enom tadi masih secucing ibu tadi telok kali. Enom bismillah salat bismillah alhamdulillah enom. Bismillah enom alhamdulillah. Bismillah enom alhamdulillah dibudi. Pada iya. Kelui. Penorok bito keton aja. Bismillah enom alhamdulillah. Selama kopi ini ke berada dalam tabun sampian tak bakal maksiat sampian. Akrentek untuk maksiat tak bakal berada. Boleh kopi pengajian, wah boy tambah barokah. Korjak ke bibik gelas, barokah ke bibik gelas ya tambah rugi pak. Nah, neka cara dalam ngenom engak ngenom Gusti Kanjeng Nabi toju. Marsine kabi tanang sekanan ebetiti telokale fagassimhu thalathan seperapat bismillah enom alhamdulillah seperapat boleh bismillah enom alhamdulillah terakhir bismillah enom alhamdulillah aja sampai kelopai belajar enak-enak pokok kadik ngenom menceng hardik serangap sentak hari ngenom setan berarti ya ngenom bi koceng bi tak gelem merenges ngenom koceng, masa ngenom bi koceng? Koceng ngeliat bucil, udah itu lah nggak koceng engkau. Pas sama nih pinggir, ngenom kan merenges sambian. Apa boleh ngenom bareng setan? Syarran min hujan Kanjeng Nabi. Padahal setan lebih coba daripada koceng. Koceng kita najis, ya. Tapi mon setan kipon genam pona. Aneka termuka tetel masih manfaat, ya. Jadi cek enteng aki walaupun sekedar nikah, sekedar ngenom nggak nikah tapi nikah pengaruh deka napa kualitas abad dalam ibadah deka Allah SWT. Maka selama orang nikah ngenom cara nggak nikah maka insya Allah jaga tak bakal maksiat deka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nam Kanjeng Nabi menghardik deka orang napa nyamana sengenom dalam kebadan mancing nikah. Bahkan isra pangota saking dari becin Kanjeng Nabi da orang yang mancing soro pangota Masya Allah mangken ceo so mengenom mancing aja ada apa-apa aja biasa yang ke lumrah ponan la naudzubillah. Nah perhati-hati nggak nikah. Naam wa anhu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin رقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم فلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتكيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب
أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن لف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسنا علي خالع قسم والبقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شيخ أبو بكر بن سالم وكي عقيل بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى الرحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى رهيك جاسم نور سالم وزوجته وجه هاشم رافي وزوجته ثم إلى رباه مهاجر وزوجته وأصولهم وفورهم ومن انتسب إليهم ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله رب العالمين. مالك يوم الدين.